da воскресне Бог и растоčacija врази Jego, i da bježat od lica Jego, nenavidjaši Jego. Pasha svjašćenaja nam dnes pokazasja, Pasha nova svjataja, Pasha tajinstvenaja, Pasha всечесная, Pasha Hristos Izbavitelj, Pasha neporočnaja, Pasha velikaya, Pasha vjernih, Pasha dveri rajskija nam otverzajušćaja, Pasha всех освящаjušćaja vjernih. Jako iščezaje drim da iščeznu,